What if learning went beyond the classroom? What if advanced technology could solve real-world challenges? What if we asked the questions no one has even imagined? At the German-Malaysian Institute, precision engineering meets hands-on innovation. From robotics, injection molding, to smart automation and IoT systems, students don't just learn the future, they build it. Where what if becomes What's next? Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Alumni. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Hazira binti Sudin. Saya juga merupakan alumni batch 2011. Dan hari ini bersama-sama saya, kita ada barisan panelis, 4 panelis kita. Okey, sebelum saya perkenalkan diri anda, mungkin saya nak rukai sedikit tajuk kita pada hari ini. Kita nak borak santai aja. Kau boleh kan? Jadi topik kita ni sebenarnya lebih kepada revolusi TVET dan hala tuju kerjaya. Jadi kalau penonton-penonton di sana nak tahu ataupun adik-adik yang di luar sana, ibu bapa ataupun penonton yang tidak tahu apa yang kita sedang buat live pada hari ini. So sebenarnya kita nak rungkai kerjaya ataupun pengalaman alumni kita pada tahun-tahun yang sebelum ini. Okey, jadi saya perkenalkan dahulu barisan panel kita yang pertama adalah Mr. Muhammad Zabir bin Haji Abdul Kadir. Batch daripada 2011 iaitu pengambilan diploma Electronics dan Information Technology. Betul? Okey. Yang kedua kita ada Jackie Wong Kin Hun. Daripada program Product Design and Manufacturing, batch pada tahun 2013. Betul ya? Okey, kita ada barisan yang ketiga, panelis kita juga daripada alumni JMI jugalah, sama. Muhammad Nazir bin Nazwan daripada Diploma Network Security pada batch 2011. Okey, betul. Dan yang keempat, kita ada Mr. Khairul Faiz Osman. Program yang diambil adalah GAP German A-Level pada tahun 2008. Okey. Jadi kita nak rungkailah sebenarnya ya, lebih kepada perkongsian latar belakang dan pengalaman. Okey, boleh kita teruskan dengan soalan yang pertama? Semua sudah bersedia ke? Jangan debar-debar, kita sambut santai je, boleh duduk. Okay? Okey, soalan pertama saya. Macam nak jawab exam. Okey, boleh kongsikan sikit tak pasal latar belakang anda pada masa JMI dulu? Okey, dulu ambil jurusan apa, grade pada tahun bila dan sekarang tengah buat apa? Adakah busy, ada buat kerja part time ke ataupun full time ataupun jawatan yang diambil sekarang lah, jawatan sekarang lah. Okey, kita mulakan dengan Cik Zabir. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Thank you so much JMI for inviting us today dengan panel semua yang hebat-hebat hari ni sebelah saya. And also terima kasih kepada our MC podcast hari ni, Miss G. Alright. So basically soalan tadi boleh repeat? Soalan tadi Panjang saya punya muka. betul-betul lupa tu rahsia. Jurusan apa, Okay. batch bila dan pekerjaan sekarang? Okay. So saya jurusan Diploma Elektronik IT, grad pada tahun 2011. 2011 lah that time. So jadi sekarang basically sebenarnya saya dah ke arah bidang consultation, tapi saya dah pernah berkhidmat dalam bidang engineering lah, lebih kurang dalam 12 tahun. Lama juga tu. Lama jugalah. Sebelum saya beralih arah kepada bidang yang lebih adventure lagi. So jadi Maksudnya Cik Zabir habis diploma, terus kerja bahagian engineering. Betul. Saya habis kerja dulu, taklah engineering direct sangat, because of that time waktu kita
lepas graduate ni biasanya dia akan letak kita je tu mana-mana department. Tapi because of kita ada well preparation waktu kita belajar diploma tu dulu, so that's why kita boleh adapt dengan industri tu dengan cepat lah. Even though pada waktu saya masuk tu taklah rasa macam engineering sangat, tapi lama-lama dia baru dah ke arah engineering. Macam tu. Maksudnya apa yang belajar di JMI dulu ada sedikit, Bukan sedikit, memang memang banyak. memang boleh dikatakan 100%. Wow. 100% yang apa yang saya belajar dekat JMI, and also apa yang JMI ni dia dah apa orang kata industrial spec. Dia dah ready dia punya student dia dalam bentuk apa spesifikasi industri. Jadi kita tak kekok bila kita berdepan dengan industri waktu tu. That time. Itu baru pada tahun batch 2011. Belum sekarang lagi. Saya rasa industri kita dah berubah ke arah yang lebih majulah, advance kan? Okey. So kita pun ikut tagline JMI kan, training for advanced technology kan. Dia masih sama tagline. Masih ke dah berubah dah? Apakah tagline tu? Science. Something like science. Kita dah berubah sebenarnya. Alright. Okey. Kita boleh, terima kasih Cik Sabi. Thank you. Nanti kita teruskan lagi dengan orang kedua untuk pengenalan yang lebih detail. Kita teruskan dengan panelis kita yang kedua. Silakan. Okay, guten Abend. Saya ucap bahasa Jerman sikit lah. Boleh. Belum lupa lagi. So, thank you for GMI inviting us for the panelists for alumni section. So, nama saya Wong Kin Woon. Tapi kat GMI orang panggil saya Jackie. Oh, Jackie. Bila saya buat activity je, saya introduce myself as Jackie lah. Jackie Wong, bukan Jackie Chan. Orang asyik ingat Jackie Chan je. Okay. So, masa saya kat GMI, saya ambil jurusan diploma in product design and manufacturing. So right now sekarang kos tu dah ditukar kepada innovative product design and technology. Rebranding the name. Macam EIT tu kita dah rebrand kepada electronic technology computer, bukan lagi EIT. So bila mana kalau you all cari search kos tu, dia rebranding je balik. Tapi sama, kontennya sama. Okay? Yes, teruskan. So sekarang saya more on direction for Malaysia punya automation and technology lah. Malaysia automation. So automation tu apa panggil automation? Semua orang nak tahu automation tu apa? Otomasi. Orang cerita otomasi. Dalam industri dia ambil peranan, ambil itu dia punya agenda atau planning for automation itu macam mana. So kita ada involve of machine, kita involve of system. So sekarang industri 4.0 sudah datang. Of course. So kat Malaysia ada industri 4.0 tak? Sudah, kita dah sampai. Kita yakin lah kita sudah sampai. Masa kat Japan pun dia sudah bawa macam-macam kat Malaysia untuk betul. Malaysia, orang Malaysia untuk belajar dengan orang Japan. So now my field lah, automation field lah, more on Japanese company. So like Daihatsu, Perodua kita pun ada masuk dengan Akashi Kikai. Akashi Kikai tu dia buat gearbox. Ini lebih kepada kereta punya Manufacturing. automation. Oh, Okay. manufacturing. Gearbox manufacturing is from Akashi. Dia pun Japan. Engine manufacturing from Daihatsu. So dalam industri dia orang pakai mesin dia lagi advance sikit. So kita pun boleh belajar kat sana. Sebelum ni saya masuk company Airlink Automation. So sekarang pun masih bekerja under Airlink Automation sebagai seorang mechanical design engineer. So saya more on role for machine design lah. Oh, dia sama company tapi dia lain field ke? Dia more on mechanical. So dia memang professional for mechanical lah. Kita pun ada buat sistem programming macam industrial electronic. Sekarang pun department industrial electronic kan. Department.
Department. So saya pun ada belajar juga programming. Pasal elektronik. Programming masuk kita masuk automation ni kita bukan setakat design saja machine. So machine dia one line. So dia flow from conveyor, dia ada macam-macam machine, inspection, dia ada assembly. Kita kena pergi study lah. Ni banyak lah kat situ. Kalau turnkey project lagi pening lah. So sebelum saya kerja dengan company ni, saya pun ada preparation kat GMI lah. Rasa bersyukur lah dapat belajar banyak dari GMI Dan sebelum ke company, ke real world experience. Orang panggil real world. real world. Masa you kat belajar, memang belajar. Mm. Memang test and error boleh. Mm-mm. Bila masuk real world, macam-macam lah. Betul. Kena tahan. Intern pun tak sama kan bunyi. Adalah sedikit. Tapi in the real, bila you masuk industri tu baru you lagi rasa dia punya dunia industri tersebut kan. Okay. Terima kasih Jeki. Okay. Mungkin kita akan terus lebih detail. Banyak Okay, ni. okay. Kita nak Kita pergi ni. bagi laluan. Kita bagi laluan kepada panel yang seterusnya. Boleh perkenalkan diri InsyaAllah. anda. Assalamualaikum. Thank you JMI. Thank you G. Thank you everyone for inviting. Terima kasih. Nama saya Nazir. Nazir Nazwan nama komersialnya. Orang kenal. Saya daripada diploma in network security tahun 2008 masuk. Grad 2011 lah. Masa kita sama batch kot. Kita sama je. 2008 kan? Foto ribbon kat sini tak? Betul lah. Foto ribbon kat sini. Soft launching semua kat sini. Ke Tak. ceras? Ceras kita first. Tak. Maksudnya saya junior 1 sem lah. Julai. Julai Saya lah. Julai. Maksudnya awak Januari lah. Maknanya awak first batch Saya terus first kat batch kat sini lah. sini, rasmikan tilam tu, cabut plastik saya yang buat. So semua yang pakai ni bekas saya dulu lah. Betul lah tu. Betul lah 2011 ni. Itu memang saya batch pertama dekat sini lah. 2011 kat situ. Jadi sebut sikit saya punya background dulu diploma in network security. Lepas tu alhamdulillah habis daripada grad 2011 saya dapat rezeki sambung bachelor in computer science security di Melbourne, Australia. Sambung degree. Lepas tu sampai ke tahun balik 2013 and then saya serve in GMI. Pergi 2013, balik 2015 serve GMI lah. Ni under skim Skim Tindikan betul. Okay, Sama lah kita kan. So thanks to GMI juga sebenarnya. Thanks to GMI. Selit-selit terima kasih GMI kan. Terima kasih. Sebab skim Tindikan tu pun daripada GMI lah. That's why habis daripada tu kita kena serve 5 years in GMI kan. So lepas 5 tahun tu Setia, saya pun setia sampai sekarang. sampai sekarang kan. Tapi saya tak. Okay, so lepas daripada tu serve di GMI as TTO di sini. Sambil-sambil itu sambung master di UKM cyber security. Right now? Dah dulu back then back 2018. then, 2018. dah So habis lah. nak kata background tu memang betul-betul in security lah, cyber security and IT. So daripada diploma pun network security, degree pun computer science security, master pun cyber security. Lepas tu after that serve di GMI and then saya keluar dari GMI tahun 2019 2020 macam itu lebih kurang after 5 years. After 5 years. Lepas tu saya masuk ke industri lah. Tu betul-betul habis bonding tu. Betul. Ngam-ngam habis kita. Tapi sekarang saya kembali ke GMI sebagai part time lah. Part time. Saya part time di GMI sekarang. Rindu ya kembali ke JMI. So dari segi professionally saya sebenarnya right now as we speak right now saya dah resign totally from professional punya field. After 10 years of working kan, lepas 10 tahun. So saya dah berhenti. So selepas di GMI tu saya pernah kerja sebagai di dalam satu web hosting company sebagai system engineer. So jaga server all that system engineering punya job lah. And then saya ke Nano Malaysia Berhad. So itu pun sebagai IT punya line buat apps dan sebagainya. And then after that saya recently tahun lepas saya betul-betul totally resign and sekarang ni saya buat benda yang totally unrelated to saya punya professional certificate. Which is why saya part time di GMI sebab saya tak nak stop the skill and all. Sebab sekarang ni saya buat social media, saya buat fitness, saya buat PT, all the fitness stuff and also social media lah. Boleh nampak tu fitness tu. So dari segi bisnes apa semua tu pun berpaksikan social media lah sekarang. I see. Tapi sebagai part time saya masih di GMI and masih lagi serve student di GMI. Okay. So itu sedikit sebanyak perjalanan. Perjalanan. Lah. Banyak tu pengalaman pun banyak kat situ.
Terima kasih, Okay, Cik Nazir. thank you. Kita teruskan dengan panelis kita yang terakhir, Mr. Khairul. Assalamualaikum. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, yes. Miss Moderator or fellow speaker. Shout out to other crew behind lah to make this podcast successful today. My name is Karufaiz Oman, and in GMI, I was called Joe lah dulu. I'm not sure. It came Joe. from long time ago lah. I joined GMI in 2005 actually as a gap student and completed my GAPP program in 2008. After that, I pursued my degree in Germany and graduated in 2012. After that, I worked as a robotic engineer for about 5 years in automotive manufacturing industry as well. I think you should know DRB ICOM, PHN. I worked there before. And in 2017, I shifted my career. I became a pilot now. Now I'm serving as a first officer with Malaysia Airlines. Malaysia Airlines. Wow. Amazing. Short one. Short one ah. Okay, amazing. So kita dah dapat tahu pekerjaan ataupun alumni kita punya pengalaman ya. Okay, terima kasih. So part of my side pula, nak ceritalah juga kan. Saya pun alumni dulu 2000, kita sama. Kalau apa Sir Nazir kita ni tadi dapat merasai pengalaman di JMI baru. JMI baru kita pada tahun tu 2008. Dia berpengalaman dia buka katil kan. Kita pengalaman kita dapat rasa first batch kita first sem, saya dengan Cik Zabir ni sama. Dekat Ceras. Ceras lama. First semester kat sana. So memang orang kata pengalaman tu jauh juga nak berjalan kan daripada hostel ke asrama. Dan dia surprisingly sekali kita punya level kita tu memang sangat tinggi. Sampai tingkat berapa ya? Level mana? Hostel ke, tu? office ke, semua kat satu bangunan kan? You experience the same right? Okay. So sama. So kat sini pun kita dapat rasa. So rasa macam wow jugalah. Dua-dua dapat merasa pengalaman yang sama. Jadi masa tu pun saya melalui selepas saya habis di GMI, saya dapat juga macam Cik Nazir ni, maksudnya under skim tindikan tenaga pengajar dan menyambung pelajaran di one of the university. Mengambil dalam jurusan bachelor jugalah, bachelor in electronics technology. Dan selepas itu bekerja kembali ke JMI sehinggalah sekarang. So officially this year was my 10 years bekerja di JMI. Okay? Boleh Alright. So kita teruskan dengan soalan kita yang seterusnya. Harap saya tak terlepas masa kita. Kalau kita punya penonton, adik-adik nak tanya soalan dekat panelis ataupun senior-senior kita, pun boleh ajukan, nanti kita punya host akan sampaikan kepada kami. Okey, soalan seterusnya. Ini paling best rasanya. Sebab kita nak tahu pengalaman ya. Sepanjang belajar di JMI, apa agaknya kenangan yang paling manis ataupun experience yang sampai sekarang you all tak boleh lupa? Unforgettable. Gitu kan? Kata kan. So, siapa nak mula dulu agaknya? Mula daripada ujung boleh? Sebab Boleh. tadi dah short kan? So kita panjangkan sikit. Tak pun is short juga. Nak short juga. Jangan short. For me, the most unforgettable memory in GMI was our orientation. Orientation. Yeah, orientation week. I think 2 weeks. I think. They have this they sent us to go to Malloy for a camping over there. I'm not sure whether this tradition is still going on with GMI at this point of time or not. Maybe not, because too many students at this point in time. That I think when I was in GMI at that time, the group is not so big that we can charter a bus. We went to the Go Batu Malloy that time, and we have big 1 week camping over there lah. So the graduation, I think it takes us about 2 weeks. Then they divided us into groups, and then they tasked us to create group songs. And then we went to Go Batu Malloy in the Negeri Sembilan, and then we have I think 2-3 days camping over there. It was a very memorable to me lah. But nevertheless, GMI that time was with me was in Kuala Lumpur in Taman Syambalin Perkasa. Even the hostel itself is. I mean, for those who stays there, you know lah. The hostel. Even in fact, the first year I was in GMI that time,
they actually rented a condominium somewhere in nearby the old hostel, but uh, and then there's so many memories over there. Like, and then we have to walk all the way from the hostel to the campus. And then I remember on my way back, one of the days on my way back, we passed by the ABC Maiden. There's one ABC Maiden, right? So beside the ABC Maiden, there's a bank. I remember we were walking, and then there's a lot of police. They cordon the area. So apparently there's someone died because someone robbed the bank that time lah. So and then they shot the robber, I guess, and then throw the gun there. So we were walking past by the crime scene lah, so to say lah. On the way back from the campus that time. Never thought lah benda ni tak boleh dilupakan. Yeah, of course. Nevertheless, a memory to be remembered. I see. Thank you. Thank you. Alright. Thank you. Mr. Khairul. Atau panggil Joe ya tadi? Can call me Faiz. You can call you Faiz. Okay, sure. Okay. How about Sir Nazir? Can I call you Sir Nazir? Boleh. Boleh. Sebab masih lagi part time kan? Apa tadi? Alamak. Kena ulang pula ya. Kenangan Ya, kenangan yang tak manis yang dilupakan. tidak boleh dilupakan sepanjang belajar di JMI. Ya. Selain mengenali isteri saya. Wow. Tak ada. Wow. Tak, of course. Ya, itu yang paling tak boleh lupa lah, of course kan. Saya kenal isteri saya dekat JMI pun. Wow. Itu yang paling tak boleh lupa. Tapi tak apa, kita switch kepada yang kedua pula. Yang kedua, saya punya tak boleh lupa, of course saya dapat best project lah on FYP. Dekat FYP. So Alhamdulillah dapat FYP best project. Itu paling tak boleh lupa sebab masa tu pun masa convocation and then benda yang quite big kan. And then once benda tu dapat announce and dia punya ceremony pun all the experience memang betul-betul tak boleh lupa sampai sekarang lah. And ada beberapa sebenarnya kalau saya nak name a few best project tu is one thing, and then another one is saya punya banyak aktiviti macam kelab kebudayaan, sukan, sports dan sebagainya. Sebab saya banyak aktif and benda tu yang saya selalu cakap dengan student saya pun. Kalau you nak be great in JMI atau nak buat something, please be active. Sebab kalau korang nak let's say nak further your studies ke apa-apa ke, nak get recommendation, sebab diorang tak tengok academic semata-mata, diorang tengok you punya curriculum and also you punya how you active di JMI lah. Maksudnya dari segi clubs, you join ke tak, sukan you main ke tak, you know people ke tak. Sebab semua tu akan bagi banyak exposure dan juga recommendation lah. Betul. So that is the few kenangan yang saya tak boleh lupakan lah. Other than that, banyak lagi sebenarnya kawan dan sebagainya, but I don't think nak kena cerita semua, dia akan jadi panjang. Kita punya podcast ni pun bukannya 3 jam punya podcast kan. Potong sikit. Potong sikit. So itu adalah Tapi yang saya paling tak boleh lupa memang kenal isteri saya lah. Benda tu simpan dalam paling hati sweet sampai lah sekarang. sebenarnya. Okay. Sweet sangat. Sweet sangat. Bahaya thank you. lah. Okay. Kita boleh Okay, teruskan. dah, boleh. Menarik guys, cerita-cerita ni semua manis-manis belaka. Silakan Untuk Mr. turn Jackie. saya lah. Yes, your turn Mr. Jackie. What about you? When my graduation, I get the excellent award lah. What? Award. So excellent award bukan best student lah. Best student tak jadi lah. Jadi excellent. Excellent. Much more better than that lah. Excellent student ni dia qualified with the outdoor activities out of the campus lah. So kita akan bagi satu resume lah. Kita panggil sebelum interview, kita ada through process lah. So saya lebih suka volunteer lah kat GMI ni. Saya start my volunteer work from GMI. So saya rasa Azizo tu Tuan Azizo, dia pun pernah tengok saya selalu kat aktiviti. So memang saya tak balik rumah lah, saya rasa. Saya kat GMI, suka kat GMI lah buat aktiviti macam ni, ikut aktiviti. Memang rindu lah zaman tu dengan komiti Malaysia. I from Chinese, right? So orang cakap mungkin Chinese susah nak dengan Melayu. Saya cakap tidak. Memang kita kena step forward dengan Because we are Malaysian. Bukan you takut ni, takut tu, takut bahasa
Saya pun pelat. Hmm. Masa saya nak jadi pengulu. Nak recommend jadi pengulu. Tapi cakap tak betul. Semua orang ketawa. Saya pun berani juga. So ke depan. Saya nak benda tu. Kenapa why I stay backside. I see. So excellent award ni datang. Sebenarnya lebih kepada outdoor activity lah. Excellent tu. So saya pun dapat aktif lah. The most active award masa kat semester 5. Semester 3. Masa tu lah. Memang GMI ni dia bukan satu tempat untuk belajar je. Kita boleh through activity untuk show your talent. Betul. Not only study for your future only. So you Memang, must active on the community service and all. So last lagi satu experience ialah tidur dalam lab lah. Tidur dalam lab. Ini masa memang, FYP FYP. Betul juga tu kita pengalaman. But For now dah tak boleh tau. Banyak. Kadang ada juga yang terlepas. Tapi kita tak nak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi kita Tingkah laku. ya. Vandalism. Budak-budak sekarang lain macam sikit. Diorang generasi Z dengan Alpha kan. Tapi ada je yang baik. Okay. Okay, that's all for my sharing for the memory. Yes, thank Best you. memory. Okay. Ustaz Zabir ni mungkin sama lebih kurang ni kot. Tapi tak tahulah, mungkin ada yang lebih menarik untuk diceritakan. More interesting to listen from Mr. Zabir. Alright. So basically yelah sama juga macam geng-geng yang lain lah. So memori kita memang banyak dekat JMI lah. Start daripada enter JMI tu, pernah gaduh dengan guard. Betul. Macam-macam lah isu. Sampailah ke belakang kan. Itu So, manis ke tak manis tu? tu macam-macam lah tu. So jadi sampai ke I think bila kita saya batch yang terakhir dekat Shamlin. Batch yang terakhir dekat Shamlin time tu kita semester kita tu dipendekkan. Jadi daripada normal 6 bulan tu kepada 3 bulan. So jadi time tu memang kita apa orang kata pressure lah. So kalau kata pukul 9 malam time tu ada satu subjek nama basic metalwork kan. Basic metalwork kan. So duk gosok lagi pukul 9. So kikis sepuluh filing kan. Duk filing sampai pukul 9 malam kan. Tapi bagus tau bila pergi kerja kan, bos cakap overtime kan. No problem. Sebab apa dekat JMI kita dah biasa balik lambat. So that is the one of the kenangan manis lah kan. Manis ni balik lewat selalu. Suka. Balik lewat. Tapi best lah, kita rasa macam ya balik lewat, lepas tu jalan kaki pula ramai-ramai Jauh, gelap-gelap ramai-ramai kan. gelap-gelap. Sampai kan, lepas tu naik motor 3 orang 4 orang kan. Okay, ada tu. Ya Allah, itu lagi teruk tu. Perangai betul, 3-4 orang naik motor. 3-4 orang naik motor sebab kita nak tumpang kawan-kawan balik cepat kan. Ya jauh dah lah, penat. Jauh penat kan. Satu Gelap lagi. sebiji motor dah dekat 11 orang 12 orang kan. Pergi balik dah. Tu antara pengalaman kita lah. Yang dekat tempat baru tak ada. Tempat baru lagi banyak nanti. Video semua ya. Tapi macam kita dulu pun merasa the new building kan. Kita rasa benda yang paling lama and also rasa benda paling baru. So that time, so antara transition yang best lah that time. 3 bulan waktu tu kita dia suruh habiskan, tapi I think pressure tu lebih tinggi bila dah dekat-dekat nak habis lah. Dia cakap tinggal lagi 3 minggu lagi JMI nak tutup. Dia cakap kita nak tukar ke JMI baru. Time tu lagi basic metalwork tu gosok lagi laju. Filing lagi laju. So itulah antara pengalaman yang best lah dekat JMI. Itu saja. Ada lagi tak ada ya? Lagi sebenarnya, tapi kita bagi peluang lagi. Kita punya ustazah ataupun cikgu kita yang pernah mengajar. Sama. Dia dah bagi amaran tadi, kalau boleh jangan petik. Tapi tak boleh. Kita kena petik sikit. Bukan sebab cerita ni ada related. Tadi kan saya cakap pasal isteri saya kan, sebab isteri saya adalah senior saya tau.
dia pun belajar juga Oh, dengan senior. ni. Jadinya kan ada nota ni lah pelajaran tu kan, subjek tu. Jadi nota tu saya ambil lah daripada isteri saya masa tu kan. So, masa Senior dalam kan? kelas tu, saya pun jawab-jawab soalan macam pandai sangat kan. Padahal sebenarnya saya dah ada jawapan bocor lah daripada yang previous one. Maksudnya benda tu kan daripada yang tahun-tahun lepas kan. So saya nampak macam bijak lah dekat situ. Padahal nota tu adalah daripada yang sebelum ni punya. So itu something yang saya memang tak boleh lupa lah sampai sekarang. So maksudnya you menggunakan that nota tu. Betul. Kadang-kadang bila ada soalan tu kita angkat tangan kan. Ada kantoi tak? Kita angkat tangan. Nampak macam pandai lah. Padahal dah ada jawapan kat sini kan. Jawapan. Bila tanya soalan, angkat. Cik macam pandai lah. Hebat kan. Padahal ada nota. Daripada senior. Nota daripada senior. Macam hebat lah. So itu something yang Kira dah best student lah konon pada masa tu. Betul. Acah. Alright, thank you. Hai, kalau nak cerita ni banyak. Kawan saya ni pun ada juga cerita. Tapi saya rasa macam masa kita pun dah melegek juga kat situ kan. Cerita saya pun banyak juga. Tapi tak apalah, saya kat part saya kan malu sikit nak cerita. Sebab dia macam ada combine nangis, sedih ke, happy ke tak tahulah kan. Tapi tak apalah kita skip lah ya. Alamak, nak kena tahu juga ke? Masa tu cerita lah juga ni Mula-mula sedih dulu sedih. Sedihnya masa tu saya masuk JMI ni, actually bukan saya punya passion lah juga sebenarnya. Kalau macam mana yang adik-adik nak tahu pun juga, mungkin you all tak tahu past you kan. Kebanyakan yang mana nak masuk ni, you all tak tahu laluan. Kita tak tahu nak ambil yang mana satu. Tapi masa tu JMI masuk, kita melalui fasa interview. So dia ada survey kan. Kita minat ke arah mana, suka skill apa, kita buat kereta ke, buat komputer ke. Lah end up sebabnya kita ni suka komputer. Ingat kan main komputer tu, buka komputer, masuk komputer, lah main komputer. IT, cyber orang cakap kan. Sekali dia bagi course elektronik IT ni. Okay, first semester tu kita ada belajar dengan seiswaran kalau ingat. Siapa pernah belajar dengan seiswaran? Seiswaran tu dia memang like fully English tau. So basically biasa budak yang lepasan SPM ni, kita punya communication English is quite low. Dia punya cakap quite laju. Tak dapatlah nak catch up. Tu satu. Lepas tu belajar pasal Disember, mula-mula tu teori je pasal bahasa tu, pasal subjek tu. Teori lah kan. So kita tanya, mana hands-on ni? Kata ada hands-on. Masa tu rasa macam dah fed up juga, macam dah tak nak continue. Lepas tu bila nampak keluarkan ada practical sheet, and then kau kena buka, baru happy kau lain macam. Suka, ada rupanya benda ni. Tapi part of that, ada jugalah kawan-kawan yang beri support untuk kita continue. Walaupun rasa macam dah down kan at that time. But don't worry, bila kita nampak kita punya minat tu sedikit sebenarnya dirungkai, lama pun baru first semester. Kalau adik-adik nampak benda tu adalah lebih kepada fundamental. Fundamental untuk first dengan second ni memang lebih kepada teori. Bila masuk semester 3 nanti baru you all akan belajar technical. Baru kita nampak every of the subject tu ada technical dia. Hands on dia. So sebenarnya memang JMI ni lebih kepada hands on, a part of the soft skill. Betul tak? Sebab tu di mana you all bila keluar, kita semua keluar, you akan pergi lebih kepada industri part. Dan banyak company juga dia memang mencari student yang berpakaran daripada bidang industri tersebut. Maksudnya kita punya mesin, kita punya barang-barang, equipment kita ni kalau compare dulu dengan sekarang totally memang different. Kita dah memang lebih ke depan dan advance. So barang memang lagi power lah. Ni belum cerita lagi kita belajar masih diploma dan kita belajar further pula kepada degree. Confirm must be a different there. Betul tak? So sedih ke tak sedih ni? Happy tak? Aku tengah bagi maklumat ke apa ni kan? Maklumat lah juga kan sebab kita pun as a technical trainer ataupun pengajar. So saya cerita ni based on kita pun nak adik-adik lebih tahu mengenai kos-kos kita kat sini. So apa yang kita produkkan dan kita hasilkan adalah alumni-alumni yang berjaya sampai sekarang. Okay, terima kasih untuk pengalaman-pengalaman yang manis tadi yang tak boleh dilupakan. Okay,
Kita beralih seterusnya kepada soalan yang ketiga. Ini dia lebih kepada peralihan alam pekerjaan ataupun peralihan pengajian tinggi. Okey, soalan dia, lepas habis pengajian dekat JMI dulu, adakah anda semua terus bekerja atau sambung belajar? Kalau bekerja pula, pekerjaan pertama apa dan apa perbezaan yang paling ketara yang you all boleh rasa you all berbanding dengan zaman belajar dulu? Betul lah, perbezaan paling ketara masa you all bersambung belajar di JMI ataupun selepas. Faham ke soalan saya? Faham ke? Takut berbelit pula kan. Okey. So nak kembali kepada Encik Sabri? Dah tangkap soalan kan? Okey, silakan. Mic. So pekerjaan pertama saya that time saya join satu company which is lab testing company. So lab testing company ni saya buat lab test bahan-bahan kimia apa semualah. So that time saya pun tengok saya belajar elektronik IT. Tapi memang saya apply for technical IT officer. Tapi dia bagi saya bahagian chemical lah. Tak apalah. Saya duduklah dekat situ. Rupanya sebenarnya itulah starting pembelajaran saya untuk mengenal tahu benda tu. Lepas tu barulah saya akan involve dengan bidang-bidang instrumentation yang dekat dalam tu. Sebab kalau saya tak tahu bahagian chemical tu, saya tak tahu menggunakan pakai instrumen tu. Jadi macam tu rupanya kesinambungan dia. Jadi selepas tu saya dah venture kepada bidang-bidang environment. Dan saya dah go through sampailah ke peringkat bidang biogas that time lah. So saya dah dekat biogas pun lebih kurang dalam 10 tahun. So biogas punya industri that time baru nak boom di Malaysia. Biogas. So jadi saya dah start industri tu jadi technical senior sikit lah technical dekat situ. Then also that time baru saya tahulah rupanya sepanjang perjalanan kita dalam pekerjaan ni dia bukan directly. Contoh kalau kita belajar satu subjek programming kan, so dia bukan direct terus kerja terus dapat programming tu, tak. Dia macam ada something part tu rupanya end up sampai beberapa tahun pengalaman you akan tahu, oh rupanya ni subjek ni aku pernah belajar dekat sini kat JMI. Sini yang ni aku pernah belajar. So jadi benda tu dia ada related. Jadi sepanjang saya dalam industri biogas ni rupanya ada impact yang subjek-subjek yang saya belajar daripada JMI tu ada hubung kait dengan apa yang saya kerja. Sampailah end up. So jadi saya tahulah rupanya bila habis kata belajar ni, that time saya terus masuk industri, saya belajar benda tu, saya guna pakai sampailah berbelas-belas tahun. Ilmu-ilmu yang belajar walaupun dekat peringkat diploma ni saja sebenarnya dah cukup banyak sangat dah yang saya orang kata ni lah, especially kalau yang mungkin yang dah beralih ke peringkat yang lebih tinggi pembelajaran kan mungkin lebih banyak ilmu kan. Tapi saya dah ke arah bidang pekerjaan lah directly. Macam dia dah tak ada minat nak belajar dah tu kan. Minat nak belajar tu ada, tapi dia macam masa tu tak sampai dekat situ. Masa sudah menceburui lah. Masa pula mencuri. Macam saya pun dah berumah tangga kan, dah ada komitmen kan. Jadi macam timing tu lah. Mungkin in future kalau saya boleh sambung lagi, insyaAllah saya pun nak sambung lagi. Sebab ilmu ni takkan habis belajar ni. Betul, saya setuju. Maknanya demand masa Cik Sabi sambung maksudnya habis diploma je, demanding pekerjaan di luar sana pun ada lah. Means like tinggi lah juga kan. Betul, sebab apa that time saya very interesting story lah. Waktu tu saya dapat first job saya that time dekat dekat airport. Airport tu bukan saya interview ke airport ke dah. Ada seorang tu dia tengah tunggu flight. Saya borak dengan dia, rupanya dia adalah general manager dekat company tu.
So jadi saya duduk sebelah dia, dia tengah belik-belik resume kan. So saya pun bagi tahu kat dia waktu tu that time saya pergi Jakarta kot. Saya pergi Jakarta. So saya duduk tepi dia, saya sembang-sembang dengan dia. Lepas tu dia cakap, sebenarnya dia tengah tengok resume yang banyak tau. So saya pun bagi tahu kat dia, saya sebenarnya nak cari kerja ni dalam bidang IT apa semua kan. Lepas tu elok dia bangun dia terus bagi name card kat saya. Ui. Lepas tu saya terus dapat interview. Wow. Terus dapat. Wow. So Rezeki jadi betul ni. saya rasa mungkin dia tercari-cari lah that time kan. So jadi mungkin cara saya macam interview dengan dia tu bersebelahan. Mungkin dia rasa lebih best kot. Lebih selesa. Lebih selesa kan. Tu yang lama tu. Tu yang lama. Macam direct dengan bos lah Ya, maksudnya. masa direct dengan bos. So jadi demand kita tu cepat. Letak je habis. Sebab kita memang dah prepare daripada segi foundation asas dia tu memang kuat lah, very strong. Faham? Menarik. Best Di kan situ JMI best. kan? JMI best. Best. Best tu sebab you dah belajar and then you bila you practice kan pula dekat field tu memang ada. Lagi senang lah buatnya. Compare dengan kalau tak tahu apa, rasanya tak lama awak kat situ. Saya tengok macam sepanjang saya industri ni aku pernah belajar ni waktu SEM 2 ni. Ni aku pernah belajar ni waktu SEM 4. Ni pernah belajar ni waktu SEM 6. So dia ada benda tu tapi dia tak datang sekaligus lah. Dia datang sikit macam tu. So jadi itu yang antara benda yang best lah, kita boleh adaptasi apa yang kita ni lah. Memang Sampai ke perbezaan bidang tu sangat ketara ya. Betul. Jadi tak risaulah kalau kata student tu nak sambung ataupun tak sambung, diploma punya demanding tu still masih ada lah. Betul. Sebab kita punya pembelajaran kita ni dah memang level tu, kalau boleh dicakap masa saya belajar pun nak sambung degree tu pun saya rasa level kita ni dah macam degree punya level. Betul. Even kita buat FYP pun kita punya advance projek punya FYP pun mahal. Masa degree tak mahal macam tu, basic je. Tapi kita boleh buat. Sebab apa lah kacang goreng je. Diploma lagi susah apa. So diorang boleh cakap ni dah macam level master pun ada. Boleh sebut nama lecturer kat sini. Boleh ke course kita? Tapi saya memang dulu waktu kita belajar dekat dalam one of the subject kan. So lecturer tu memang dia ada pengalaman dalam bidang industri lama kan. So jadi apa yang dia dekat industri tu dia bawa masuk dekat JMI. So that time that's why kita pun belajar tu dengan dia punya experience tu. Faham. So dia bila ada experience tu dia boleh share lah kan. Dia boleh share. Faham. Siapakah lecturer tersebut? Banyak lecturer sebenarnya. Yang paling diingati lah. Saya paling diingati Sir Faizal lah. Sir Faizal atau dikenali sebagai Sifu. Sifu. Semua orang kenal ni Sifu. Sifu FBI. Dia hebat on programming kat ni. Okey kan? Boleh tak ada masalah. Okey, terima kasih Cik Zabir. Menarik cerita dia tu. Pengalaman even tak sambung belajar seterusnya tapi pengalaman dekat biogas tu 10 tahun ya. Lama. Terima kasih. Mungkin kita boleh lihat juga bagaimana analis kita yang seterusnya berkongsikan pengalaman ataupun pengajian anda seterusnya di mana dan apakah perbezaan yang ketara masa belajar. So after my GMI journey, education journey, I didn't further study. So I direct to real world. Orang cakap real world. Real world. Real world untuk merasai experience. Kerja lah kan? Okay. So you kena showcase lah apa yang you kat GMI belajar kat company lain. So my first job is production supervisor. Dengan jurusan saya tak related kan. Lain sikit tu. Saya yang pilih sendiri. So saya masuk jadi supervisor dulu. Terus supervisor. So from this company, I have 1.5 year experience. So from supervisor, I interview to production planner and then product designer lah. So saya punya workflow ke company pertama saya. Okay. So this company dia more on sheet metal. That one is after you finish your diploma? Yeah. Right. Okay.
So dia buat produk sheet metal lah, related with the automotive lah. Buat kereta punya part, accessory, dia buat macam sheet metal lah. So from this, I attach manufacturing lah, how to manufacture a part from zero to something lah. So 1.5 years saya learning, and then I attach GMI yang learning punya PBL. PBL. Still ingat lagi, Still ada, kita masih ada. still ada lagi lah, problem based learning. Betul. So from the problem based learning, kita ada 3 part kan. Kita yang present kat boss, boss yang present kat kita. Kita last jadikan benda tu jadi. Betul. And end up you kena solve that problem. So bila saya kat GMI biasa untuk buat presentation. So kat depan bos memang saya ada advantage sikit lah dengan calon lain. So bos pun memang kita memang present tu kita more on technical, bukan more on teori saja. Kalau technical tu you nak dia jadikan benda yang betul, the real, you kena show lah. Bukan cerita je. Kita kena buat. Betul. Cerita memang semua orang boleh, hebat. Dia cerita kat kertas je. Memang kita mau show something, the technical is works. So kita bukan presentation je. Kita kena buat benda macam sculpture lah. Macam satu sculpture atau satu macam dummy. Dia panggil daripada rangka, reka daripada asal. bentuk macam tu lah. Satu bentuk untuk show the real size. Kita apply size, buat size kat depan bos. Bukan suruh bos pergi machine. Kita Model show. lah, you have that model. Betul. Kita show berjaya atau tidak berjaya 50-50. Tapi saya apply size kat depan dia. Kita show the real case first. Before eksperimen lah kita. Dari sana kita ada fikiran macam mana buat untuk apply size ni. Sebab kita belajar kat GMI. You ada belajar di GMI. Yes. Macam fizik kita belajar, kita memang buat realnya. Lepas tu buat AMD, kita ada 3D printing. Masa zaman saya pun ada 3D printing. Kita nak buat benda tu dia ada strength dia berapa, stronger tak, dia punya bonding okey ke tak, kita semua buat. So kita apply kat company kita lah. So kita tolong company kita reduce the outsource. Macam eksperimen ni dia mau buat kat outsource kan. Memang payah lah, memang expensive, costly. So kita ada experience, kita apply. Beruntung lah you punya bos dapat you. So- Okay, and after that, ada sambung belajar tak? So after that, 1.5 year after that, saya go to further company that is Airlink Automation, Oh, you my jam current work. Okay. company. So now I got 10 years, around 10 years for this company. So you also not further to any like degree? No. Oh, I see. So memang saya punya hati memang Nak bekerja. suka buat design, lepas tu design shape tu untuk test and error. Memang saya suka real things lah. I macam curious juga lah nak tahu. Hmm. Bila tak ada sambungan belajar ni kan, degree. Sebab biasa orang cakap, bila kita sambung degree ke, kita sambung master ke, we are demanding high and increases of the salary, right? But then, saya tertanyalah juga ni, bila you all ni tak sambung ni kan, maksudnya you punya kerja sekarang, is it okay ataupun is it increases, I mean like relevant with your certificate that you have right now? Kalau ikut demanding, kita Yes. cerita demanding sekarang lah. Mm. Kita semua orang tempat pun cerita AI. AI. AI tu akan ganti orang. Memang real lah.
You must face it. Mm. The world is going to the direction for AI. Mm. So Betul? you kena gunakan apa yang you seadanya untuk create you punya AI sendiri. You kena cari, kadang-kadang saya pun tanya lecturer saya, refer lecturer saya, Okay. benda ni works ke tak? Hmm. Kena ada relation dengan JMI lah. Kadang-kadang perlukan bantuan TTOs. You means like your salary right now is okay lah. uh, Boleh lah. Boleh lah. Bukan macam boleh beli banglo lah. takkan beli banglo pun. Of course lah. So kita boleh bekerja, lepas tu learning lah. I think learning is a Learning lah. direction for the successful or your future lah. Masa zaman AI datang, you kena Mana you have to go with that. you kena cari Input tu juga. you punya cara you untuk buat AI ni. Itu kita panggil sebagai soft skill dengan hard skill. Kalau soft skill ni lebih kepada thinker. So you ni dah lebih ke soalan nombor 4 ke? Ya ke? Saya dah terlepas ke? Alamak. Okey. Terima kasih. Tak apa, kita potong kat situ ya. Nasib baik ingat. Kalau tak saya pun lupa dah soalan tu kan. Sebab dia macam dah termasuk. Ini macam ada kena-mengena nak tanya juga kan. Tak apa, dah masuk sikit kan. So for me I think whether you further study or not is your choice lah. It's your choice. You rasa you nak belajar soft skill atau hard skill? Lebih. Kalau you feel more better with the real world, you contacting with the real world, you rasa you nak further You nak ni lebih study or pergi bekerja dengan company pun boleh. Tapi learning is the most important part lah. first Kalau part. you dapat further, then you carry on with your studies. Mungkin orang dekat ni ialah Tuhan lah. Tuhan yang dirancangkan oleh Tuhan. Betul. Kita hanya merancang, yang menentukannya Kita Tuhan. kena berusaha lah. Betul. First thing kena berusaha. Company boss memang tengok you macam mana study. Saya mechanical Performance. designer, saya bukan design je, saya overall project kena tengok. Kalau machine biar part kan, programming kita kena masuk. Itu je. Bukan setakat design. Yelah, maknanya lebih kepada soft skill lah tadi ni. Maknanya belajar sendiri, tak payah pergi sama belajar pun. Dulu saya kat GMI, saya pun pernah pergi Mechatronic, tanya student Mechatronic macam mana nak buat satu projek. FYP saya pun ada related dengan Mechatronic je. Okay. So I think boleh you keep learning and asking lah. Betul. You berani untuk bersoalan, bukan diam je. Betul. Itu je. Tak tanya, sesat jalan orang kata. So isu dia panjang kat situ daripada Mr. JK ni. Panjang. Tapi sangat mendalam. Kita dapat input dia kat situ. Okey, kita teruskan. Oleh kerana masa sudah menceburui kita dan soalan pun sudah bertukar. Kita teruskan. Tak apa, kita santai kan. Ya santai. Kalau dah termasuk pun apa salahnya kan. Dia masuk situ masuk sini. Ha. Tak ikut buku pun. Betul. Dia okay, menarik sebenarnya tadi komen from other panelists cakap pasal sambung belajar kan. Sebenarnya saya punya style of advice kat adik-adik semua ni agak keras sebenarnya tau. Cumanya sebab kita punya setup ni macam jinak sikit, so saya terpaksa jinakkan saya punya advice lah. Saya sambung belajar lah. Okay, saya sambung belajar. Kalau ikutkan education background saya memang habis JMI memang berdiploma, saya sambung degree, memang saya sambung master. Ikutlah all the ladder kan, like kita punya traditional way of apa orang kata, daripada orang dulu lah. Sambung belajar, habis SPM sambung belajar, ambil lah ni. Tapi sebenarnya to be honest, kalau tanya saya, adakah itu kewajipan? Tidak pun sebenarnya. Sebab macam sampai sekarang kan, walaupun ada master apa semua, tapi saya as of now saya tak pakai pun saya punya master. Macam itu. So adakah penting nak sambung ke tidak tu, saya selalu tanya student directly. Kau boleh ke tak
Macam gitu. And then adakah jangan kita ikut traditional punya mindset, Betul. which is nak habis ni kena sama belajar. Lepas tu Habis nak ni kena sambung itu. belah mana pula, Nak sambung belah bahagian mana apa? itu dan sebagainya. Sebab pelajaran ni sebab bukannya formal je. Kan pelajaran ni you boleh belajar macam-macam, certificate, and in fact you buat experience pun you belajar juga, especially dalam bidang macam saya punya bidang kan, dalam bidang computer science and IT. Dari segi experience saya, kebanyakan orang yang power ni semua background orang bukannya daripada degree and master holder pun. Ada yang diploma saja, ada yang SPM saja pun ada. Sebab masa saya kerja dekat web hosting company tu, team lead at that time, dia bukan team lead, dia DevOps punya leader lah, yang memang power gila. Dia ada SPM saja masa tu at that time. So unless you want to pursue like government sector, GLC dan sebagainya, then yes, you perlukan ada certificate based on pekerjaan yang you nak tu lah. Contoh kalau you nak apply for government, you nak go for that grade kan, grade berapa lah, 29 ke 41, 44 dan sebagainya, you kena ada that ladder of education lah. Tapi kalau you sekadar nakkan kerja selain daripada kerajaan dan juga JLC for example, tak perlu pun sebenarnya. Cerita pasal sama belajar lah. Tapi adakah saya punya advice cakap dengan orang jangan sama belajar? Tidak. Tak boleh juga nanti orang cakap macam kenapa you cakap jangan sama belajar. Tidak, dia ikut kemampuan sebenarnya. Kalau orang tu memang dia jenis yang education, dia boleh sambung, dia boleh ni, then go ahead. Tapi kalau saya sendiri, ya saya sambung lah dulu. And then macam saya cakap sekarang ni, as of now saya tak pakai pun all that education yang dulu saya pakai certificate, sebab saya memang pursue totally different. So banyak lagi peluang yang ada kat luar sana. So whoever adik-adik yang tengok ni ke, kalau korang rasa macam you jangan rasa macam linear tau, you punya perjalanan tu linear macam tu, straight je. Linear ni straight kan, bukan, ataupun macam you dah masuk this area, you akan stuck in this area forever. No. Sometimes maybe at the end of the day you akan tiba-tiba buat benda lain. And ujung-ujung rezeki tu sebenarnya luas lah. Rezeki tu boleh dekat mana-mana, tak semestinya dekat pekerjaan kita tu semata-mata lah. Macam senazir kita lah kan, even tak berada di dalam bahagian ni dengan Sezabi, tiba-tiba dia tukar bidang. Totally different. Saya buat Totally fitness, saya buat different. social media and all, and then alhamdulillah benda tu lagi membuahkan hasil lah daripada all the certificate yang saya dah dapat dulu sebelum ni kan. Macam tu lah. Alright, itu Yep. sedikit sebanyak lah. Okay. Terima kasih. Menarik juga di situ. Okay. Mungkin nak short juga lagi tu. After GAP, because the GAP itself is a program to go to Germany, so I continued my degree in Germany in electrical engineering and information technology, specialized in the power and automation. So it took me about 4.5 years to complete my degree, and during the last year in Germany, actually I worked as a part-time software engineer in a company, a local company, German company called Maschinenfabrik Rheinhaus. It's a local company lah. But they have, I think they have a branch in KL for sales and marketing, if I'm not mistaken. So after that, I came back to Malaysia. I work as a robotic engineer, also in the automotive industry itself. I handle about almost 200 over robots in a few plant, which is in Shah Alam, in Bukit Beruntung, in Melaka, and also in Pekan. So, but would love to comment on the degree itself, right? So again, I agree with you that it's not a must, but it's a ticket to go out there in the corporate world, in the job market. But I think when I was in the workforce, I think I learned this, that there's something is called a professional paper, which is that you can pursue while doing your job, which is actually give you more advantage to actually climb ladder in terms of position and salary itself lah. So in fact, when I was doing my robotic engineering, almost every 2 months, I requested and to go for trainings. For example, I handle 3 types of robot. They have a Yaskawa robot, Motoman, and ABB, and also Kuka. So we go to the training center to learn. So every time we were sent to the training center, we learn something, and that's how you develop your competency, and that's how you can leverage to get a little bit more in terms of salary. So degree is not a must, but those are the things lah. That's what you can do to get yourself more competitive in the job market. How come on earth that you come out, jump to the world of
piloting. Oh, is it really relatable from the robotic and so on there? No, actually, just in 2017, someone offered me to do piloting lah. So I review my options and I took the offer lah. But it has nothing to do with my degree. However, Nothing to do with education. yeah, nothing to do. But it gave my background in engineering, my degree in engineering itself, gave me some advantage because when I'm flying, I'm operating a machine itself, a big machine. And in fact, like other engineering, you operating a machine, but this time around, my machine got up almost 300 people at the back lah. So those are the things that I have to think about lah. So when operating the machine, the knowledge it helped me understanding the aircraft itself, so I can understand the system of the aircraft better. So if there were any malfunction or any emergency, inshallah I can handle it better lah. So those are the things that I bring to my current job for now. I see. Wow. Terasa kedelnya diri ini. Hebat-hebat semuanya. Panelis kita punya pengalaman yang diceritakan mengenai bekerja dan sampai sekarang masih lagi ada yang mempraktiskan pengalaman masa belajar di JMI. Even though tak sambung belajar pun ada juga masih lagi praktiskan sampai sekarang. Terutamanya tadi kita nampak Mr. Jackie lah betapa telitinya dia bercerita kan. Okey. Banyak lagi sebenarnya isu yang kita nak rungkaikan. Apa kata kita break sebentar, 2 minit untuk memberi laluan iklan. What if education wasn't just about learning facts? What if it was about building the future with your own hands? What if classrooms became workshops of innovation, where ideas turn into real technology? Step into a place where knowledge is only the beginning. Minds think with artistry. Hands work with mastery. This is where applied science becomes real, where curiosity becomes technology, and ambition becomes impact. So the real question is, what will you build next? Let's be honest, campus life isn't just lectures. Sometimes the best ideas start over coffee, basketball games that get competitive, clubs stay up late building things that actually work. Campus life here? It's culture. It's friendships that last way beyond graduation. It's where ideas turn into real projects. And one day, everything just clicks. Because you didn't just study it, you built it. German Malaysian Institute, where your future gets real.
Selamat kembali ke podcast Alumni bersama saya, Miss G dan para barisan panelis kita yang masih lagi setia bersama kita. Okey, alang-alang kan tadi ada soalan kita dah ada kantoi kan. Jadi kita nak skip dan kita terus fokus kepada soalan yang kita nak tahu daripada para panelis kita ni tadi. Okey, soalannya berbunyi begini. Macam berteka-teki pula. Maaf Okey, apakah benda yang wajib ada pada setiap graduan kita kalau kita nak bersaing, kalau mereka nak bersaing kat luar sana? Siapa nak mula dulu? Oh, alang-alang dah pegang mic tu kan? Okey, silakan. I think that what we learn in the classroom lah is a hard skill. They call it hard skill, but out there is actually as important as a hard skill. Soft skill is very important in terms like how you talk to people, how you present, how you articulate yourself and then one thing I learned in the corporate or in the industry is how to manage your stakeholder. How you, for example, like I remember when I was a robotic engineer, talking about skills, I have about seven technicians that worked under me. They were all just a sigil or diploma level, but they are good with their hands, so they are very skillful and they even better than me. But however, there's a certain thing that I learned that, for example, like when there's a problem, they have to manage the stakeholder, they have to manage talk to the supplier, talk to the general managers. So they cannot do that. So that was my job to handle that. So that's a skill that I think is important to manage your stakeholders. So and then also to have the skill of critical thinking and decision making, quite important, especially if you are in the industry. The factory is running 24 hours, so every decision made is actually every time safe. So for me, that is quite important to have other than your hard skill. Other than hard skill. Agree with that? So maknanya dua-dua ni play important part also, right? Okay, how about Mr. Nazir? Skill yang diperlukan skill yang penting. Skill yang kena Lebih ada. kepada skill ataupun lebih kepada dia lah technical ke apa ke kan tadi kan yang sepatutnya kena ada kat graduan kita ni. Pada saya Google skill. Google skill. Yes. Google skill maksud ability untuk Google. Mungkin ability untuk menggunakan Google sebaik mungkin dan juga ability untuk menggunakan AI sebaik mungkin, dua tu. Sebab right now kita tengoklah dia bukan macam 10-15 years ago kan yang kita betul-betul purely menghafal and then kepandaian orang tu yang akan menentukan hala tuju dan sebagainya lah. Sekarang ni sebenarnya everything Google and everything AI. So kalau you tak pandai Google, and surprisingly sebenarnya Google ni pun adalah satu ability yang mana ramai orang tak ada pun. Ada orang tak reti nak get the information by just Googling and by using AI. So macam AI especially kan kalau orang yang tak reti guna memang ketinggalan lah macam tu. So if you really know how to use these two things, you boleh excel. Doesn't matter you punya background, you punya education background ke, papers yang you pegang ke, benda semua tak penting. Sebab at the end of the day, kalau you masuk company, diorang nak tengok macam mana you boleh solve the problem. Sebab life is about exchange of value kan. So exchange of value maksudnya, contoh kan, aku lapar, aku pergi kedai, aku bayar, dia dapat duit, aku dapat nasi lemak, makan kenyang. So it's just exchanging of value. So maksudnya kalau you kerja dekat company, kalau you tak boleh bagi value untuk exchange dekat company tu, so what's the point? Contohnya you datang with the papers, you straight A student, you 4 flat student, bawa papers. Tapi bila bekerja tu tak boleh solve the problem pun. Bila datang problem you tak boleh nak selesaikan, there's no point. So there's no exchange of value dekat situ. So ability yang apa yang kena ada adalah ability of solving problem, and when we talk about solving problem, back to Google and AI lah. Dua tu je sekarang. Kan? Betul. So if you pandai Google, pandai AI, insyaAllah you boleh go excel in mana-mana tempat yang you pergi lah. I see, Macam tu. faham. So Right, compare pada dulu zaman kita memang tak ada pun benda ni kan. Betul. Sekarang even programming pun you nak solvekan issue pun, you type dekat AI, prove everything dah ada. Betul. So tak payahlah nak kata macam you dah kena go traditional way, you kena crack your head untuk cari bugs Tak payah susah-susah. fix kan, tak payah. Sekarang ni even AI and also ni. But then you have to know how to use it. Yeah, of course. That's why I said you kena ada ability of using Google and AI so that you boleh gunakan your ability untuk betul-betul train the thing untuk solvekan issue yang ada lah. Macam tu. I agree with that. Okay, how about Mr. Jackie? What was your point? So for me, tadi saya mula-mula pun tak cerita. Sekarang demand AI. Demand AI. You nak ke tak nak, kena pergi
kena buat kerja AI ada including in your workplace. So for my workplace my workplace is mechanical design lah. So apa yang AI boleh bantu kita? Kita kena bagi searching. So for the basic formula kita boleh guna AI ni untuk tolong kita buatkan. Kita cuma kena ada knowledge, know-how. Formula dia sama ada salah atau tidak. Kita yang bagi judge. Bukan bagi AI tu, you buat jawapan je. Lepas tu attach jawapan. Bukan macam ni. You kena ada satu know-how, technical. You kena buat eksperimen sendiri untuk membuktikan benda AI yang summarize kan ini ialah dia punya bukti, dia punya ialah real case yang boleh pakainya. Jangan pergi AI sudah bagi bos baca sendiri. Terus You tak ada filtering, tak lepas ada tu filter. bos you kantoi ke depan bos. Ini you salin copy and paste je. Dulu kita masa zaman kita pun ada copy and paste juga. Betul. Masa zaman belajar pun copy and paste juga. Tapi agak-agak lah sikit. Agak-agak sikit. Jangan satu page tu copy masuk. You kena filtering. Boleh nampak kalau you copy daripada Google, kita boleh nampak you are copying like 100% from there. Lepas tu kita boleh tengok dia punya plagiarism kan. So AI sekarang memang smart gila. Betul. Bukan setakat smart saja. So Smart gila. smart gila. So you also think that the AI also play the role lah, right? Yeah. So you kena follow demanding learning AI. Sambil-sambil you kena stronghold your technical skill. Macam you belajar kat GMI, you apa yang you belajar, you kena stronghold lah. Agree? Kalau kat classroom you belajar basic je, tapi you boleh Google. Macam saudara tadi, dia cakap, pergi cari lah tu. Takkan you belajar kat kelas A je. You Betul. kena pergi exact, Excellent. advance. You kena pergi belajar sendiri dengan AI. Bukan AI, you guna AI untuk buat duit je. Itu bukan knowledge. Yang guna AI, you kena generate another knowledge, another talent juga. Bukan setakat guna je. Betul. Itu saya punya My viewpoint lah. viewpoint. Viewpoint. Yes, yes. Okay. Correct. I agree with So you, saya Mr. bagi JK. laluan kepada next panelist. Yes, Mr. Zabis, silakan. So bagi saya ialah salah satu part knowledge and everything. Tapi saya ada sikit tambahan lah, mungkin ada dreams lah. So jadi daripada dreams tu boleh mewujudkan something that dreams. So jadi sama juga apa-apa kerja yang kita buat, so kita kena ada dreams lah. So jadi benda tu yang bagi kita motivation. So nak jadi apa, kerja apa, sampai bila. So that benda-benda macam tu yang jadi motivation. So jadi saya punya motivation untuk bergerak lebih ke depan that time. Untuk lebih apa orang kata advance, and also apa yang saya cari, apa lagi yang saya nak lagi for that one. So then saya try untuk catch up menggunakan apa yang saya belajar. So I drive my motivation there lah. So itu yang drive saya. So jadi memang semua ada motivation sendiri lah kan. So jadi tapi motivation saya nak kurus belum lagi. Dia masa motivation so nak kurus. Kebetulan ada fitness kan, jadi mungkin boleh sign up kot lepas ni. Alright, Betul juga tu kan. So jadi that kind of thing lah. So jadi so everything pun memang coming from motivation jugalah. So whatever things yang kita nak ambil, course apa semua kan, at end up kita nak jadi apa. So tapi follow the process lah. Sebab kalau you tak follow the process daripada awal, getting the diploma, saya pun start dulu, saya belajar CJ daripada IKM dulu. Betul. Belajar daripada IKM. So under Mara jugalah. So then shifting to GMI. So saya tak tahu pun
career saya macam mana, tapi saya follow je proses, sepak je bola macam tu kan. So tapi at the long the way tu you akan find you punya motivation, you akan find you punya dreams. So untuk you go lebih further lah. Maknanya you masuk je dulu, you tengok dulu mana you pergi, baru you nampak. Masuk mana dulu, you you kena minat. berani lah dalam destinasi. Nak kena berani untuk buat pilihan. You kena expose lah. So jadi jangan tolak-tolak tak nak pergi, tolak-tolak tak nak pergi kan. So you kena berani lah untuk expose. So that's my motivation lah. Sebab nak bersaing dengan ramai sangat orang sekarang ni kan. So jadi that's why kelebihan kita kena ke depan lah. Betul. Maksudnya macam lebih pada berusaha jugalah. Betul. You tak ada usaha pun you tak jalan juga kan. Tak buat apa-apa. Bila tak explore tak dapat apa-apa juga kan kat situ. Okey, menarik. Terima kasih di atas opinion ataupun apa yang sepatutnya ada. So kebanyakannya mungkin perapkan lebih kepada penggunaan AI tadi. Okey. Kita beralih seterusnya masa pun dah menceburui kita ni. Kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Okey. Yang ini best juga ni sebab biasanya adik-adik ataupun SPM lever ni, diorang ni ada satu tingkah ataupun stigma di mana diorang sukar untuk membuat pilihan. Nak sambung, kalau dah memang dapat straight A, keberusan cantik ni tadi, sama ada dia nak ambil bahagian IPT ataupun kepada bidang TVET ni. So that means that diorang ingat that this TVET as a second choice. Betul ke? Boleh ke kita ambil TVET ni sebagai second choice? Why not was the first choice? What do you think? Boleh, siapa-siapa nak start dulu? Agak ada idea? Cikgu cakap dulu. Silakan. Okay, saya punya opinion, dia macam klise benda ni kan. Macam, tapi kita pernah tengok tak yang not all animals boleh climb trees kan? Not all animals boleh swim kan? Tak semua orang boleh, itulah banyak pokok ke apa semua. Maksudnya berbeza ability masing-masing. So adakah, berbalik pada soalan tadi, adakah TVET ni sepatutnya letak dekat first choice atau second choice? Sebenarnya berbalik pada ability orang tu sendirilah. Sebab kalau kita nak kata TVET ni bagus untuk semua orang, tak juga. Sebab out there pun ada macam-macam jenis industri kan. Ada yang you perlu brilliant dari segi thinking. Tapi student kita tak semua orang, bukan student kita, semua, everyone. Tak semua orang yang boleh ada critical thinking ataupun problem solver. Ada orang yang memang hands on punya orang. And adakah orang yang pandai hands on ni semua dia sesuai untuk pergi ke education level yang lebih kepada akademik kan? Tak juga. So it depends on masing-masing and individu tu sendiri. So tengok kalau dia jenis yang memang suka kepada benda-benda yang hands on apa semua ni, dan TVET is the best choice lah. Tapi kalau orang tu memang jenis yang daripada sekolah pun boleh hafal daripada kulit ke kulit, daripada muka depan sampai ke belakang dia boleh hafal semua tu, and then you go for academic lah. Academic yang macam lebih kepada menghafal, lebih kepada exam, yang ada apa orang kata tu? Theoretical lah. And adakah one is better than the other? Tak juga. Sebab ada dekat luar sana ada orang yang memang dia lebih kepada managerial punya yang perlukan critical thinking kan. Dan ada orang yang lebih kepada hands on yang perlukan lagi banyak skill yang problem solving skill lah. Technical lah. Orang suka buat kerja hands on. Betul. So tapi kalau JMI ni especially sebab kita ni TVET and also kita bit of balance sebenarnya lah, walaupun 70% of practical tapi 30% teori, kita pun ada juga teori and then at the same time ada juga practical kan. So I would say kalau student tu dia lebih kepada practical, dia problem solving skill dia banyak, then TVET is the best choice for them lah. Macam tu. Alright, thank you. Okay. The other opinions of the panels? For me, TVET ni is a skills, right? So I think GMI sold the program so that the graduate is employable. But I don't think the new generation now thinking about working with other people or working for that matter. So I think it should be sold as a instead of employability, talking about monetization, commercialization, how you can sell your skill so you can make a living out of it. So that's how I thought. Okay. Right. Okay, boleh teruskan. Macam saya punya viewpoint sekarang,
TVET tu memang bagus. Tapi sama macam saudara tadi cakap, dia depending on your own abilities lah. Direction you. First ialah you punya thinking. Direction you. You nak sambung belajar, you belajar dulu. Jangan fikir banyak benda nak pergi mana bidang you kena pilih. Yang penting you step forward for the first step first. Kalau you nak belajar bukan TVET pun boleh. Janji you belajar. Dalam belajaran tu you akan tengok jalan yang dirancangkan oleh Tuhan. Pulang kepada Tuhan. Okay? Kembali, maknanya Yang penting you kena step forward. You first step. Orang sudah advise you. You tak pergi ambil. Macam you buat pilihan 1 year. 1 year you stay for the choose for one things you want. Tak berbaloi lah saya rasa. Saya habis belajar SPM saya rasa. Saya share saya punya experience lah. Saya punya kenapa saya datang ke JMI. After SPM saya memang macam adik-adik juga. Macam sudah stun, swasting. Oi, memang nak kepada kenapa hard skill. future saya apa lah. Kenapa saya born with a family with keluarga saya bukan kaya pun. Ada baca saya punya story, memang dia orang tahu lah. Saya punya bapa ayah saya ialah seorang pemandu traktor je. JCB. Okay. So memang saya tak ada fikiran nak pergi ambil akademik. Tak ada, memang tak ada lah. Tak ada fikiran nak sambung belajar ya. Ada satu hari saya sambung belajar mekatronik dulu. Memang saya tak ada rancang nak sambung belajar mekatronik ni. Bila saya masuk mekatronik ni, saya nampak macam-macam mulai belajar. So that one is shoot for me. Kalau saya tak choose ini pilihan kan, memang saya takkan duduk kat sini untuk sharing. Betul. Takkan masuk JMI lagi lah. Saya punya journey akan totally different. Depends on your mind, on your thinking lah. On that time you pilih, jangan lama. After SPM you kena buat pemilihan, tapi pemilihan tu memang ambil masa, kita tahu. Tapi you kena cepat sikit lah. Betul. Sebab ini zaman ni AI, dia trending, dia cepat. You tengok digital world dia appear. Kita sudah digital world ni dia ambil berapa tahunnya? Saya rasa kurang dari 10 tahun dia speed. Speed up. Betul. Speed up. Memang you belajar berapa teknologi, you kena ikut teknologi tu. Macam size you kena belajar dulu, baru apply jadi benda yang teknologi. Yang benda yang kita punya browser bawa everything is science. The rest is about technology. The rest is about technology itu sebelum ni. So you kena guna creativity dengan innovation sendiri. Saya rasa ini penting. You kena pilih cepat. Siapa cepat dia dapat. Ini bukan zaman tunggu-tunggu. Kalau you nak belajar macam monkey, panjang pokok. You kena belajar macam mana panjat pokok. Jangan tunggu dia. Mungkin you sesuai untuk swimming, kita faham. Tapi you kena try dulu. Panjat pokok tu tak dapat dulu. Baru you tukar bidang jadi pergi swimmer. Pergi berenang. You kena try your ability. Sama-sama macam TVET, dia pun ada satu feel lah for you trying. Trying tu memang bukan untuk you sekadar untuk shock sendiri je. Dalam TVET journey ni dia akan berlaku macam-macam. Saya yakin dia akan dapat belajar something. So you focusing on the industry of TVET lah. Lebih daripada akademik ni tadi.
Okay, how about Mr. Zafir? Thank you, Mr. JK. Alright. Bagi saya kalau kita tengok pada zaman-zaman recession, zaman-zaman COVID kan. So demanding of industry macam orang dalam bidang technical kan, kita tengok apa industri yang ada pada waktu tu yang boleh run, macam medical industry, kilang, factories. So benda-benda tu semua involve kepada bidang technical. Jadi sama juga macam bidang finance lah, financial industry. So jadi a few industry pada waktu tu still lagi berjalan, even tu dah shutdown apa semua. Jadi bagi saya dalam bidang technical ni memang orang kata walaupun ada apa-apa recession ke apa ke, dia still lagi berjalan. So kalau kita tengok daripada market proposition pun dulu, after COVID, so jadi China still open dia punya industri. So pada waktu tu, so market macam company-company Nvidia, Broadcom, dia dah bring forward, dia dah cepat berjalan kan. So jadi kita nampak demand of technical, engineering, semua benda tu memang diperlukan pada waktu tu untuk diorang recover. So that is my opinion lah. Boleh ke? Pun kepada dunia debate jugalah pemilihan ni tadi kan. Pemilihan kan. Sebab dah memang lalu-laluan debate juga tadi kan. Betul. Okey. Betul tu, saya setuju. Since semua pun berkata benda yang sama, sebab kalau kita cakap pun memang kebanyakan student pun tanya pun diorang memang tak suka teori sangat. Diorang lebih kepada praktikal. Dan lagi satu, teknologi kita ni kalau compare dulu dengan sekarang, dunia TV ni dah lebih, acuan dia dah lebih ke depan daripada industri yang dulu dengan sekarang, compare to very totally different kan. Okay, terima kasih di atas isu-isu ataupun yang kita berjaya rungkai pada hari ini. Jadi kepada adik-adik ataupun penonton, jangan takut untuk teruskan haluan anda. Nak pilih laluan mana? Kalau kata tadi JK cakap itu haluan, itu tuan lancang, you jalan saja. Kan? Tapi kalau kita Islam, kalau kita nak buat pilihan, kita ada pilihan, kita buat solat istikharah kan. Jadi you all boleh buat pilihan kat situ. Nak pilih yang A ke B ni tadi kan. Okay, we are about to end our session with the last question. Okay, di mana kita nak mintalah juga sedikit nasihat ataupun inspirasi sebelum kita menamati kita punya session kita pada hari ini. Okay, apakah pesanan ataupun golden advice buat para student JMI yang tengah belajar sekarang ataupun adik-adik yang baru lepasan SPM ni, yang baru nak masuk JMI ni, bersedia ke alam kerja atau nak sambung belajar? Dapat ke? Dapat ke? Okay. Okay, siapa nak start dulu? So, JK lah belum start. JK dia macam input dia tu banyak tau tadi kita dengar ni. Dengan papat ni saya memang selalulah sharing kat junior. Oh, suka you Sebelum ni saya ada datang JMI sebagai alumni section. Oh, okay, ada two juga. times. So my golden words is good. Learn more, gain more. Learn more, gain more. Bila you jangan segan nak belajar something. Bila you zero knowledge, you pun kena berdepan. You kena belajar dulu. Memang rasa sendiri tak boleh, baru you quit. Saya jenis bukan jenis suka-suka give up lah. Saya pernah pergi 100 km running. Wow. So you kena prepare your mentality lah. You mean physical, you kena prepare. Sebelum masuk ni, you kena prepare everything. Macam saudara tadi dia cakap, dreams. Bila you dreams nak buat something, macam hari ni saya sudah planning nak pergi 100 kilometers. What's the planning and the preparation you need? You kena fikir betul-betul. Kalau you nak jadi seorang engineer, you kena prepare.
for my viewpoint, you kena ada satu dreams macam tadi, target. Target you. Uh, Impian, yes. After SPM you kena set satu target lah. Bila you jumpa ke kedai-kedai atau mana-mana je, you tengok orang tu kemahiran dia, you nak. You tengok ada sesuai sendiri ke tak. Baru you ada sikit fikiran lah, thinking. So saya rasa my viewpoint lah macam ni. Motivation dengan diri. Macam tadi starting you orang sudah cakap, motivation untuk diri. Setiap hari bangun you drive pergi kerja je. Lepas tu drive balik kerja. Apa makna? You kena fikir ini the meanings of your life. Ini the meanings of the life memang tajuk besar lah. Saya rasa tak nak sharing sini. So saya bagilah ulang. Next. Boleh. Tak boleh. Dah nak habis apa? Ni apa? Golden advice Golden advice. Untuk semua orang lah pun sebenarnya, not only student kan. Jangan banyak fikir sangat. Jalan je, and apa-apa benda adjust kemudian. So whatever yang you nak sambung ke, whatever you nak buat ke, just do. Jangan banyak fikir. Sebab the probability of you akan bertukar arah along the way adalah tinggi. So tak semestinya, kalau macam saya kata tadi, not everything akan pergi linear. So you jangan rasa macam sekarang banyak fikir kan, nak belajar apa, nak sambung apa. At the end of the day nanti mungkin you akan adjust sikit-sikit, tak okay, kita buat macam tu. And that's life sebenarnya. Kita jangan terlalu ikut traditional punya mindset. Maksudnya saya selalu cakap benda ni, jangan terlalu ikut traditional punya mindset, macam everything must be A, B, C and D. Tak semestinya. Sebab life is more than that sebenarnya kan. Siapa yang kata, oh you dah habis belajar, you kena buat ini, you kena buat tu. Tidak, tak ada orang kata pun sebenarnya. Kita just terikut daripada orang-orang punya kata lah. Kena follow everything. So jangan terlalu banyak fikir, just buat je. Anything happen along the way, kita boleh fix, and then benda tu akan jadi better. And dekat situ lah life experience yang kita akan dapat pun. So bila banyak benda-benda yang benda berbeza yang kita alami kan. And then second point is, the golden advice from me is, whatever that you do, you must explore digital thing and also social media. Itu yang paling golden advice as of now, especially student. Sebab kebanyakan student, bila saya tanya kan, korang buat apa masa terluang? Main game, main entah apa-apa, like mostly main game lah. So saya cakap anda, daripada you main game, you dapat buat income daripada situ, tak dapat. So why not you just letak you punya effort banyak dekat game, you go for social media. And social media ni, you boleh buat something yang related to you, apa benda yang you power. You terror programming, you buatlah sharing pasal programming. You power pasal anything, mechanical, you power pasal bertukang, you power pasal menjahit, you power pasal anything. Maksudnya the side hustle yang you buat on top of pembelajaran dan juga pekerjaan yang you buat. So you kena ada satu benda tu. Sebab the direction is like that sekarang ni, zaman sekarang ni. Everything is evolved around digital and also social media. So kalau you miss out on that part, you sangat-sangat rugi. Sebab itu sajalah the platform yang boleh bagi you exponential income. Sebab kalau you nak mengharapkan kerja kita tu, kita akan limited lah, kan, limited. So kalau you nak pergi something, you kena reach more people. How you want to reach more people? By using digital and also social media. So that's how you need to explore lah. Whatever, apa cara sekalipun, explore that. InsyaAllah you will be, everything will be better for you guys lah. Yeah. Okay, thank you. Saya setuju juga dengan benda tu. Skills maknanya apa, ability yang kita ada kan, kita gunakan. Okay. Sorry, I want to give a quote lah. I learned the quote this morning lah. The quote is from Bruce Lee. He said, I'm not afraid for someone who practice a 1,000 kick, but I'm afraid to someone that practice one kick 1,000 times. So meaning that you have to be good at what you do lah. So, and also another quote that if you do at something, don't do it for free. Okay, I'm sure you watch the Batman lah. That's for that lah. But however, my last word is that be agile, because at this world everything moves very fast, and then you must be able to reskill yourself. So I'm sure during COVID we saw a lot of people, they selling idea of reskill kan. So
those are the things that we have to do. We have to be good at something, but in the same time, don't be rigid, be agile, and be ready to reskill yourself if required to. Thank you. Yes. All right. Thank you. Agree. Last. For me sebenarnya motivation I daripada setiap hari I bangun, if you never give up, you will be successful. Jadi kalau whatever things yang macam contoh adik-adik sekarang ni masih lagi nak memilih bidang jurusan mana ataupun nak memilih haluan mana, sama juga yang macam sekarang ni yang tengah mengikuti kursus di JMI sekalipun. So never give up. So just continue you punya journey, continue you punya vision and also you punya mission sampai completed. Sebab you never know you punya direction. So but you need to start something for you to end. So jadi kalau you start something, mungkin you start daripada tak kisah daripada TVET you masuk ke technical, so you go for the engineering, you masuk dalam industri, so you tak tahu laluan you ke mana. So tapi you at the end of the day you never give up. So never give up, you will be successful. So right, itu from me lah. My golden advice. Ya, banyak golden advice yang kita dapat pada hari ini. Terima kasih banyak kepada para panelis kita pada hari ini kerana sudi juga meluangkan masa dan berkongsikan pengalaman, idea dan segala advice. Saya agak rasa macam terbina jugalah mindset ni, kan? Okey, sebelum saya nak akhiri ni lah sebenarnya kan, kita untuk adik-adik yang mana masih lagi teragak-agak tu nak sambung, kita punya intake kita ada intake pada bulan Julai ni masih dibuka which is intake kita yang pertama untuk Julai ni sampai besok. Jadi jangan teragak-agak, dah dapat input sikit tadi kan. Nak jalan je. Ambil je mana bidang yang awak nak pergi. So since daripada tu juga kita other than that we have another course which is GAP. German A-Level pun masih dibuka sehingga 3 hari bulan 7. Okay, those yang nak ambil lebih kepada private punya German A-Levels, so you can apply on the website www.jmi.edu.my. Okay, so what are the courses? Saya ceritakan sikit lah apa yang course kita ada ni. Kita ada 2 bahagian department, which is kita ada mechanical engineering dengan electrical engineering. So dalam mechanical engineering ni kita ada 7 course. 7 course yang main under precision machining and assembly. The second one is industrial and mechanical design. And then we have the third one is manufacturing and assembly. So di dalam section tu sebenarnya ada banyak lagi course yang lebih spesifik dan adik-adik boleh go through kat dalam website kita. And then other than that we have ada lagi satu sebenarnya. Selain daripada mechanical, kita ada electrical and we have one more actually, computer and information. So yang the second one adalah electrical engineering. So di bawah dia kita ada 2 section, iaitu electrical and energy efficiency, and we have another section is industrial automation and control. Okay, and then for the third department is computer and information. We have diploma in software engineering and another one is diploma in creative multimedia. Yes, kalau ada apa soalan nak diajukan boleh terus ajukan sekarang sebab kita pun rasa kita dah sampai ke penghujung rancangan. Dan saya ucapkan juga kepada pihak panelis kerana sudi hadir pada hari ini dan kepada organizer kita yang host kita ni yang bersusah payah untuk menjalankan program ini sehingga berjaya. Sehingga kita berjumpa lagi di next podcast alumni. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bye semua. What powers offshore operations with process instrumentation and control at its core? What makes a robot move with precision humans can barely match? How does a machine learn to see patterns we can't even notice? What powers the systems that keep our cities alive? German Malaysian Institute.